The Indigenous People Front of Tripura IPF tini fashing tui buskangni 13 December songjangna thangi tongo IPF tini kotor Lukuthum Panda salgisa sikangno press meet claimani bising tui saklai jakmani Chakmaghat bridge gana wokhe bukcha thainai IPF tini Lukuthum Panda hine IPF tini fashing tui sajakmani ok Lukuthum no tino kabang thairoko kokcha pandorok bo khlaijaka leader rok local ni IPF tini tarong no tui kotor Lukuthum Pandao chini manthai chini nahar mungno tino kok salaijaknai lukurok bai joto koktama thunarok ni bisingtui IPF tini teifang Montri Prem Kumar yang saka IPF tini kotor Lukuthum Panda success Wngnai te lukurok no bo phainen bagai kobakha joto no chini nahar mungno thanchake manthai no naharlani ni bagai tongkhan logiwo Sunil Deborma Omit Deborma no khobai kubuni IPF tini adongrok हामबाय दिनै मिडियाराव न दिनै पार्टी आईपीएफ दिनै 13 तारिख डिसेम्बर राज्यभित्तिक जमायतनि कायसा दिनै प्रग्राम नारिजाक दङ आव जत सारा त्रिपुरा बरसियो ते अ प्रग्राम न काहामखे खायनानि बागै जों वानजिखौ जों साफैलो मन्दिर खेति सानानि बागै दिनै जे स्टेट लेवल प्रिपरेटरी कमिटी दङ ताई already kaisa locally prepared sub committee dong brawal jointly kaisa meeting a program na tigi jeng baike sapol khainai kai program ni nakan khainai ni bagi ba decoration ni hoite shuru khai ja khainai ni nabu busu jara pita ha apno tigi kaisa review khale mani kaisa meeting